Sora Kalama tu so ai Sun so kulam pe mi You anagastini Kaloy Kasai Parai teng man saksen Ngai Ngai pekha na lam sun nai Na anza Ngai shut ai lam pa na ta Nghe a man Nghe a shing ran Wan ta bang gao ai zon Yong kru ma sai Na ma tu yong ngai tien sai nghe a ma tu ngai mi dai dai den ta she ngai pe pa rai me ngai pe ma lap cao lu pa rai sun na na ko na rai ya dang kra rai Goodbye Ka na ga pe ngai kam sun nai Sora Ka na ma tu so ai Sun so kulam pe mi You anagastini Kaloy Kasai Parai teng man sakse Ngai Ngai pekha na lam soi nai Nan sa Ngai shut ai lam pa na ta Nghe a Nghe a shing ran Wan ta bang gao ai zon Yong kru ma sai Na ma tu yong ngai tien sai nghe a ma tu ngai mi dai dai den ta she ngai pe pa rai me ngai pe ma la cao lu pa rai sun nai na ko na rai ya dang kra kai Na ma tu yong ngai tien sai nghe a ma tu ngai mi dai dai den ta she ngai pe pa rai me ngai pe ma lap cao lu pa rai sun nai na ko na rai ya dang kra kai Na ko na she rai ya dang kra kai cái nào biểu ấy đừng ngô đêm con này xem na như thà cầm sát làm thế chỉ mi suy nhari Ndem kon ngo ngai ma kai ra am kon rem jo I ngo na she a fu seng no ma shina hit song rem jo ndem kon ne she kham cha lam ngo de lit ba lu dai pe I kai ma kham cha ai ngo na ndem kon pe ma kai ra am jo mit koi mit lom kum lom na lu kon ai cái chú bảo sẽ đừng ngô cái nào sao xin chào làm thế mục đích làm thế comment cho nào mà đủ à bảo số gì này Hello, ông nì. hai Ai, ông nì về ở ra she, chàng hoa con na about you đó, ông nì chàng ai go, chàng hoa con na go, để à chua ông con nì, cái con na hoa vậy, để ní go, ông nì, để suy mà con về con, cái mút phê mùng cái bằng sốt đi na con đồ rồi đấy, để khung à cam sa đồ đấy vậy, để làm cho để ní ông nì về about you yang go, để
မခွန်တဲ့နောင်ထပ်ထုပ်တော်ဇွန်ငါခမ်ရှာတော့ยังไง Ora mo konpe ma asom gom mut bang na ma kondan mo wa yam jomung well done nguna sumiwai yang go phangna step khane mo shanglom ga ngudina abo qp yam yu ngai ကျေးဇူးပါဆရာ ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ကိုခေါင်းနေမို့ next level တဲ့ဆောင်တော်မလို့ကယောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်မဲ့လက်ကြတော့ကတော့ M007 တင်းစာထွန်းရဲ့ရှင်ပြန်မှုအလှည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ